Kiumia kihituku kajia iguru ya kiama kia Jubilee etogoretio ni mubunge wa Ihinda-ini Kiega na mubunge wa Kuhitukira Sabina Chege ni athaganirie mucemanio kaunti-ini ya Nakuru na maumirira ma mucemanio uyu mari kurugamia mwandiki munene wa kiama giki Jeremia Kioni, munini wa mwikirigiti David Murathe na muigi wa kigina Kagwe Gicohi. Nori kuhitukira marua maria macokeirio munini wa mwandiki munene kiama-ini giki Joshua Kutuny, Nderitu niyuritie kanju ino itheme kwagarara mawatho na mitaratara ya kiama ari gutwithania ndũgamo ino ari ni hamwe na makinya maria megukinyukio ari kuherithia aria mendekithitio kuhagurwo naho kanju ino ihuge guthie mugaru na wiguano wa ciama rungu rwa ngwataniro ya Azimio ikieherania kiama kia Jubilee na ngwataniro ya Azimio. Macokio ma Nderitu makionekana tari mo muhinga munene ukinyaniirio-ini wa mendekithia ma kanju ino. Ihinda-ini uriu mwandiki munene wa kiama giki Jeremia Kioni ni akinyeririe gutire uria kungihotekeka uria wari president wa kana Uhuru Kenyatta uria ningi nowe mwikaririgiti wa Azimio agikorwo rungu rwa President William Ruto ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza. Uambie Uhuru aanze kuwa chini ya Ruto kwa coalition ya Ruto. Wewe kichwa yako imeenda wapi? Hiyo kichwa iko wapi? Yani ati unaona Uhuru amekaa kwa PG meeting na chama yake ya Jubilee pale na Ruto ndio anasema pale, alafu mwisho amwambie kama Kuria hata hii zima kama vile ulizima chama cha kazi. I mean, you must be out of your mind. Kioni no atianirie wigiririki wa amwe ya aria maregiritania na utongoria wa kajia iguru kiama-ini giki NEC akiongerera ati ni magararire mitaratara ya kiama mbere ya gutafania mucemanio uyu. We have given you a position in Jubilee as a nominated member to advance the interests, the ideologies, the beliefs of Jubilee Party and by extent Azimio. And then you have gone and pledged that you are going to associate yourself with Kenya Kwisha. How on earth would you then continue being a whip of Azimio? Decency. Wacha hata mambo ingine. Decency requires you to say, I am mature enough, I have a character, I cannot remain being a whip for Azimio or Jubilee. I now move to my newfound friends. Rungu rwa wiguano wa ciama iria ire thiini wa Azimio, kiama o giothe kina matanya ma gwitigithukania na ngwataniro ino no nginya ihe kanju ya ngwataniro notithia thiku 90 mbere ya betie mutaratara wa kwiyeheria. Mbere ya kanju ya iguru ya Jubilee etafanetie mucemanio uyu, abunge 32 ya kiama giki ni mambite kugia na gikaro na President William Ruto thingiraini wa iregi. Abunge amwe rungu rwa ngwataniro ya Kenya Kwanza riu makigiritania thameno na urito uria ngwataniro ino igukorwo naguo bunge-ini ari kuhitukia mawatho mamwe. Riu tungikona absolute majority kuria bunge ni tukuhota kwa medikatifa niguo twikire mbeca cia NGCDF na cia GAF ici cia women reps ona cia Senate Oversight Fund nitukwenda guciikira kiria tukwenda guciikira constitution-ini ona ni tukuhota twina absolute majority kuthondeka ofisi ya leader of the official opposition. Mucemanio-ini uyu mubunge wa Eldas Adan Kenan niwe wamurirwo ta munini wa mwikirigiti wa Ihinda, mubunge wa Ihinda-ini Kiega ta mwandiki munene na mubunge mutumia kaunti-ini ya Kitui Rachel Nyamai ta mwigi wa kigina.